To je kolo, s katerim bom prevozil vseh 212 občin v 13 dneh. Tukaj so pravila. Ne smemo uporabiti električnega kolesa. Goljufali ne bomo. Drugo pravilo. Pred vsako občino moram narediti sliko. Dajmo dokaz. Tretje pravilo. Imam samo 13 dni za obisk vseh občin, ker številka 13 je sigurno srečna številka. Pa še uživ bom bil, tako da bom nosil tale ruzak. Noter je vse to in to. Snemam sam, navigacijo imam pri sebi, celotni zemljevid z občinami, traso sem naredil sam, spremljevalnega vozila nimam, tako da se da zgoditi, da bom kje po nesreči pozabil zaviti. Zdaj smo tole še v avto in gremo. Občina Loška dolina. Evo, druga občina, končana. Gremo zdaj že na klanec. Slab signal je klele za 4G, tako da... Novas. Čez pa na Soderst. Kosilnica je višji kot Kočevje. Kosilnica je nižje kot Kočevje. Nižje? Čist prijete, čisto bolj krol. Ja, jaz sem mislil, da je tam klanc gor. Pa mislim, da je pa kosilnica višji. Ja. Dan. That's probably one of the longest stops, though. Oh, yeah. If we spend that much time in each one, we will be back after that. Ja, voda. Tam, ko smo, drugo runda. Lukas! Smile! That's chilly. Malo zašli, pozabili zaviti, pa tako ne, 20 km več. Če hočeš pomagati pri zbiranju sredstev, lahko pošlješ SMS ALS5 na 1919. SMS-i so na voljo vse do konca septembra. Druga opcija je, da direkt nakažeš na njihov TRR račun. In tretja opcija je, da se nakaže prek donatorske vloge, ki jo dobite preko spodnjega maila. Hvala. Je in klanc. Iz osilnice naprej. Zanimivo. Kostel. Yes. You can't really bungee jump that. Bum. Bum. Koliko so zanimive hišice. Že 30 km skozi vozimo v meji.
Oh, I know where we are. Oh, yeah. Got 7%. Water, man. 14%. Črnomelj. Občina prijazna mladim. Še 2 občine. Daj. Ena kraja. Metlika. Metlika. Everyone in Slovenia knows me. Because he's the only one who record. Right, yeah. I'm down to just finish here, actually. But, you know, you have your schedule. Yeah. Can I take a photo? Sure. Smile. 13K. All right, you lead this one. Ja. Jaš, Ja. ekipa, ki danes prihajate iz dolnega konca Ribenca Cerkence. in Cerkence, praktično ne, skrb veliko zamudo. Ja, kar je. Ne, ker mi smo tukaj imeli ob šterih tlele 13 kolesarjev, ki vas bi pričakali, društvo upokojencev. Tako da mi smo res pripravili tudi vinoteki polej, ampak pogača je pa le ostala, da si boste pogačo odnesli. Sem pa drugače predstavnica kulturnega centra, da smo se pa pač mi odzvali temu, da vas sprejmemo na to vašo veliko gesto, ker to ni le mali dogodek, da greste v pomoč nekomu, ki rabi to pomoč in predvsem je lažje dati, kot pa da moramo sprejemati, ne. Tako da to pogačo vam bom dala kar v vrečko. Tako da vi zdaj nočujete? Kot Brezje, v gasilskem. V gasilskem domu? Ja. Aha. Ker jih poznamo. Pa. Tlele je tudi penina in tudi tlele smo zbrali tako člani upokojencev kot kulturni center Tic Semič malo prispevka za pač ljudi, ki so tega potrebni. Se pravi spremstvo, pomoč, prijatelji. Z Kanade. English, hello, I'm Tanya. Hello. Lucas, I'm Tanya. Jan, ok, super. Ti si pa domačin, super. Tudi so, mislim, kot sosed. Ne, iz Bele krajine. All the way you will be with him? Yeah. Oh, very good. And you are the friends? Yeah. Tako da jaz vam bom poslala fotografije, tukaj smo se mi tukaj slikali pred bicikli in bomo tudi to jutro objavili. Tako da bi pol tudi vas, da ste pa le prišli na cilj. It is our special dish, belokrajinska pogača. I don't know if you have heard about it. I have not. I love to try new local food. Though, so This awesome. is our special Thank you. food in Bela Krajina. But you have help from Canada. This is cool. I eat everything. Thank you. Why does it beep? Can you turn it off? Because I know you want to say something. How is the pizza? It's good. What would that joy? The joy of being friends with someone who records everything. So we got something to remember. Bote vedela v flaški?